beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, quelle est la situation à Goma aujourd'hui, un an après la prise de Goma? murakoze cyane kuba muri kumwe natwe kuri uyu mugoroba. None se ubu ibintu byifashe biti Goma kuri uyu munsi umwaka umwe nyuma yo gufatwa kwa Goma n'umutwe wa M23? Reka tubivuge gutya, nyuma y'umwaka umwe Goma ifashwe, M23 ntiyari yarigeze igenzura ubutaka bunini gutya, iracyari nyiri ubutaka ku rwego rwa gisirikare. Ingabo za leta ya Kongo ntizigeze zibasha kongera kugira imbaraga no kuyitsinda. Hari n'imigambi y'amahoro yarahagaze. Hari amasezerano ya Washington asa naho ari amahoro yo mu magambo gusa, naho umushinga wa Doha urasa n'uwapfuye burundu. Bityo biragaragara ko turi mu mwijima wa gisirikare, wa diplomasi, kandi intambara imeze nk'iyashinze imizi, imeze nk'iyigaruriye igihe kirekire, ku buryo ubu uyu mwuka w'intambara wabaye nk'ibisanzwe nyuma y'umwaka umwe. None se imirwano iracyakomeje? Yego, iracyabaho, ariko mu buryo butajegajega cyane, haba muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko nibyo, kuva M23 yava mu mujyi wa Uvira bitewe n'igitutu cy'Abanyamerika, twavuga ko hariho gutuza gato. Ku bijyanye n'ubukungu twabonye ko ibintu bigoye cyane cyane kuko ibikorwa by'amabanki bitakibaho. None watubwira M23 ikomeje ite guteza imbere ibikorwa by'ubukungu? Icya mbere ni uko kuva yafata utu turere hashyizweho ubuyobozi bwayo bwigenga buyobowe na M23. Ku rwego rwa politiki hari abayobozi b'imijyi n'abaguverineri, ariko ku rwego rw'ubukungu nuko. Ikibazo cy'uko amabanki afunze ni ikibazo gikomeye cyane, kikaba gihatira abaturage ba Goma kujya bambuka umupaka berekeza mu Rwanda cyangwa gukoresha uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ariko koko ni inyeshyamba zigomba kwitunga ubwazo. None se zibigenza zite? Icya mbere, zifata ahacukurwa amabuye y'agaciro akomeye. Urugero ni ibirombe bya Rubaya bikurwamo koruta, aho runivuga ko byinjiriza M23 hafi amadolari 800 buri kwezi. Kandi kuva M23 imanukiye muri Kivu y'Amajyepfo, hari n'andi mabuye ubu igenzura, hakiyongeraho imisoro ikusanywa ku mihanda no ku mipaka. Byose bikaba bifasha gutera inkunga ishyirahamwe ry'inyeshyamba ryagutse cyane ryakiriye abarwanyi benshi muri uyu mwaka. Loni yavugaga abarwanyi ba M23 ko bagera ku 5,000 muri 2022, ariko ubu nk'uko Crisis Group bivuga bashobora kuba barenze 20,000. Abo bose bagomba guhembwa no kugaburirwa. Twabonye kandi ko abaturage benshi bahunze Goma bavuga ihohoterwa n'igitutu. Niki kizwi kuri ubu? Mu by'ukuri ntitubiziho byinshi. Nibyo koko hari ibibazo by'umutekano byagabanutse gato i Goma, ariko hari umwuka w'igitutu, cyane cyane ko inyeshyamba zakuyeho ku ngufu abayobozi ba leta. Bityo hari ubwoba, umuntu n'uwandi ashyigikiye inyeshyamba cyangwa leta ya Kinshasa. Izo mvururu rero zarushijeho kwiyongera cyane cyane i Uvira igihe uwo mujyi wafatwaga kubera amakimbirane ashingiye ku moko. Mwavuze amasezerano ya Doha na ya Washington, ariko nyuma y'amasezerano ya Washington umujyi wa Uvira warafashwe, hanyuma wongera gusubizwa inyuma bitewe n'igitutu cy'Abanyamerika. Ese ayo masezerano arinda gusa uko ibintu byari bimeze? Ni ukuvuga ko inyeshyamba zitaguka, ariko Kinshasa nayo ntisubirane ubutaka bwayo? Yego, nibyo rwose. Kuva ayo masezerano yashyirwaho umukono, igikorwa gifatika cya Washington cyagaragaye ku butaka ni uko M23 yavuye mu gace ka Warikare ahari ibirombe bifite inyungu z'Abanyamerika. Ikindi ni ukuva muri Uvira kuko Washington yari yarakajwe cyane no kuba uwo mujyi warafashwe iminsi mike gusa nyuma yo gushyiraho umukono ku masezerano y'amahoro. Ubu rero ibyo nibyo bikorwa bibiri bifatika Washington yakoze kuri iyi ntambara. Ese ingabo za Kongo zishobora gutera intambwe ikomeye zigafata uturere twatakaye nka Goma? Kuva muri 2022 ntizigeze zisubirana na kamwe mu turere twafashwe na M23. Imbaraga nshya zasabwe ingabo za Kongo na Felix Tshisekedi turacyazitegereje. Hari aho intwaro zongerewe, ariko urugero igihe M23 yavanwaga muri Uvira, si ingabo za leta zahise zihafata, ahubwo ni imitwe ya wazalendo ishyigikiye leta. Bityo kubona igisubizo cya gisirikare birasa n'ibidashoboka. Igisubizo gisigaye ni cya diplomasi n'icya politiki, kandi icyo gisubizo gishobora gusa kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo,
igitutu gifatika cyagize ingaruka ku butaka cyaturutse gusa muri Washington. None se mu bitekerezo bya politiki Amerika ishobora gukora iki ejo kugira ngo wenda ishyireho igitutu gikomeye maze amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo? Hashobora kubaho ibihano by'ubukungu. Uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika yavuze amagambo akomeye avuga ko ababangamira amahoro bazabibazwa. Ubu abanyaburayi ntibagaragara cyane n'imigambi ya Afurika yo guhuza impande yarapfubye muri 2024. Kugeza ubu nta n'umwe yemera uretse Washington, ariko Donald Trump afite n'izindi dosiye nyinshi: Venezuela, Greenland, imisoro yo ku mipaka n'ibibazo by'imbere mu gihugu. Ese azabona umwanya n'ubushake bwo gushyira igitutu gikomeye kuri M23 n'u Rwanda kugira ngo babe bava muri ibyo bice ku bushake bwabo? Murakoze cyane Christophe Grigo, washinze ukanayobora urubuga rwa Africa Arabia rukurikirana amakuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze ku busobanuro burambuye muduhaye, kandi tuzakomeza gukurikirana amakuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Merci beaucoup Christophe Rigaud, fondateur et directeur du site d'information Africa Arabia consacré à l'actualité en République démocratique du Congo. Merci infiniment pour votre décryptage et on continuera bien évidemment à suivre l'actualité en RDC.